Eightingal Sakaradahn misik o Kaping lap ang kupuran sa matlay kauno court yeyas. Pwede yasing agad mo na agad kinsabal man kiyan katrayal sabal maaramasakan. Sakaradahn wala pa ang kupuran arak sogon pompeyu. Wala pa ang kupuran soko. Maungi sabal maar likad ko, nanalang ko, nangkanyay ko. O wow toro sabal maar labalap kay tikoras ng balian tiyak o motso o government. Wow toro Kabina and Pohnpei, Honorable Reed P. Oliver, Karyawan Kabina, Honorable Francisco Yawanis, Sean Kopong Labalap, Honorable Nelson Joseph, o Yamaguchi Kopong Kan Koros, Mount Yangay Senator Kan, o Yangay Senator-elect Kan Koros. O Sakaradahn Kaping Kalahngan wat epan toke Jowa Melelen in Colonia. Eightingal Sakaradahn wawlap on leadership and colonial town government. Nabalap and momotso kan ng Colonia. Owner and business kan ng Colonia. John Lusus and Liberty Eo then Liberty Issue. O men Colonia Koros ng Pohnpei, ng Wenquam, Saipan, Hawaii, o mainland USA. Whether we choose lap and ban and counter reactory sa pay ay musakla o sansaler result kan tapwita kan sang sabul material election commissioner. Ementungalan ki anso mawat o ulianti A panene tugutuk o panene lap o padrowan at tungal Sakaradahn Kaping lap ong Ton Wayne Colonia Town unsak pwede kuburan ng Kalahngan and way mesan saler. Masote sabul mamay utut at atak ko chotaban paita. At tungal Kaping lap ong iray at tungal Ton Ususkan Koros o Ton Wayne Colonia Town unsak. Kuburan Kalahngan and way what mabawasan kita dikilik o kaporopor pan miya wa o sotaban o laman. Iban nandiyo mo na ikak Koros o ewan yang ay senators kan o apaliyata sang koseneta kan ban kamawiyata service government kalautela kabayan way o utumata tatong kan ban kakairata Colonia Town o Wayne Pohnpei. Imen tungalan ki ansu mawat o ulianti ay tungal panene tugutuk o ya tungal Kaping lap o panene lap. Hamelen kan pakapaskan Maya kasambal kita o 2 kila tatok lapot. Sabon mamay chow ong tatok wat may ininin lap. Met sansal ni John Metay and Ansho o sawasan tupsyo kan metatok la and Anshon campaigno. Masote sabon mamay lutu John Metay o sawasan at tatok wat sote pan paitama. Amen. Pagki kauno court and katin kasabal Kalahngan pukat o kabeyata irko to kumal Koros mayang sawas. Ni wow Kalahngan lap o ngay uliya pamay Marvin T. Yamaguchi o Eightingal Sakaradahn Kaping lap ere Kalahngan kupur Koros.